Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasepoh tokoh-tokoh masyarakat kaulah cintai, kaulah merjaki. Moga-moga berdana pengajian peneka tasyakuran madrasah diniyah bersolawat. Moga-moga raja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Tasyakuran madrasah diniyah madrasah ibadaki madrasah pesantren musola pesantren madrasah kaangku nyampung pendidikanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadaki madrasah pesantren ibadaki musola langker masjid orang belajar pesantren masjid musola madrasah orang belajar masjid musola madrasah pesantren kangku nyampung pendidikanna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kangku mempelajari peninggalanna Kanjeng Nabi Muhammad, mempelajari tuntunan Allah seebekta ben Kanjeng Nabi Muhammad seepadepa ben para pewaris ikebeuki kitab malengauningi napaan sepokok-pokok dari tebuna Kanjeng Nabi dari Al-Quran sepokok-pokok kangkui pelajari kaada sefardu kaada ilmu sefardu kaada sewajib kaada sepokok-pokok kaada ilmu neka banyak sedeng omor sakoni ilmu neka banyak omor neka sakoni kawan ulama-ulama sepokok-pokok neka kaada male umat male masyarakat gempang mempelajari sepokok-pokok kaada puru dekian mempelajari lain-lain. Kaulah tantretan neka Allah semabede, Allah senyiptaaki, ibri ibuku ben Allah, ibri pantuman ben Allah, ibri kitab ben Allah. Maka tuntunan Allah sekotu pelajari karena kaulah tantretan peneka semabede Allah, semaudi Allah, ibri Rasulullah kangkui sebagai guruna manusah ibri Al-Quran
sebagai pantumana, diberi Kanjeng Nabi sebagai guruna. Jadi ulama-ulama nika, para ustadz kiai kangku nyampung dek kaguruana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ajar ilmu nika ajar ilmu, belajar. Saya kasetuju dan dekian yang kuya ngabula dek Gusti Allah. Yang kuya menghamba dek Gusti Allah. Yang kuya ngabula dek ka Allah. Supaya ilmu-ilmu pelajari kangkui ekunaki ngabula dek ka Allah. Sarena orang neka makrifah supaya oning dek ka Allah sampuna makrifah kare ngabula dek ka Allah. Berma makrifah sampuna oning pas ngabula dek ka Allah dalam segala kabadaan mereka sampai dekik mulai sholat tanika sampai nolong orang abento orang karena Allah kapi alako sampai akasap kapi karena Allah kapi bergaul karena Allah kapi dekian awirit napa berjuang berbangsa bernegara kapi dekian pas deti karena Allah kapi pas dekian lepas dari Allah kau datang keretan hambana Allah benih hambana nafsu benih hambana setan benih hambana dunia tapi hambana Allah. Makanya mundi harta cek gunakin mainan, gunaki se bagus, gunaki se manfaat, gunaki saling tolong, saling melengkapi, bisa pas kala bendik tujuan yang kuya ngabula dek Gusti Allah. Wa sholli ala Muhammad. Mereka tentretan Fir'aun kuasa. Fir'aun neka kuasa. Fir'aun kuasa, Fir'aun neka soki. Kaya. Soki, kaya, andik jabatan. Jabatanna neka raja. Penikun cara presiden, mun presiden tandik kuasa mutlak nekian. Ki rapat-rapat mun raja kuasa mutlak nih. Raja Fir'aun nih kuasa tentarana hampon pan berempan tentara sogih kaya raja bapan kuat sogih kaya bangunan nah nikah tentara nikah. Nabi Sulaiman juga di kerajaan juga sogi kaya raja tentarana banyak iya tentara sakte Sulaiman sakte Fir'aun banyak cakancana si sakte soal seher teti pada di kekuasaan pada sogi Nabi Sulaiman ekaleburi ben Allah Fir'aun murkahi ben Allah. Tiga. Nabi Sulaiman ekaleburi ben Allah, andi kara ekaleburi ben Allah, Fir'aun benci tak ekaleburi ben Allah. Mereka pada nekuk jabatan eka. Karena Nabi Sulaiman yang kui ngabula dek Gusti Allah, ekunaki perjuangan, ekunaki kabagusan, ekunaki semaslahah dek ka umat, ekunaki semanfaat dek ka umat yang kui ngabula dek ka Allah. Makanya Nabi Sulaiman walaupun kuasa tada sombong abena, walaupun neka Nabi Sulaiman neka kuasa soki, pakun malah tambah tawadu dek Gusti Allah. Ada sombong gila ngabes hartana pakun engak dek kasih apa yang harta dek nikmat si beki pakun lebih padeng dek kasih apa yang nikmat
Pita ben Fir'aun, mun Fir'aun kuasa maraja abeuna yang kok ibri kesaktian yang kok male tau wa orang male tau jeung kok sakti jeung kok kuasa sogi tak yang kuy kabula yang kuy maraja cetak ka abeuna yang kuy maraja abeuna geneka yang kuy maraja abe male tau jeung kok sakti male tau jeung kok punya tenaga kuat di tentara di ria matawa kenika bidena Fir'aun ben Nabi Sulaiman. Di pada ben orang di jazaan keng mato abe namanya tahu jeung kok teguh sakteria beni yang kuya perjuangan. Bida teti pengikut Fir'aun ben pengikut Nabi Sulaiman tak pada. Mun di kesaktian, wo ben seromben ka orang cirak kacolokna. Beungal kok iku wa. Ngak geni kepon kelompokna anak buahna Fir'aun sebeda zaman samangken menter selamat tahunan tak marajo abotna tapi mun Nabi Sulaiman marajo perjuangan marajo agama jadi orang tambah bagus agamana tambah bagus hubungan naben Allah di pada nih kan pada di kekuasaan pada di kesaktian Nabi Sulaiman kesaktiannya yang kui ngaper toju ikhlas aja ngaper angin dibagi kangko angin kadesak ngontrol kampung-kampung kadisa-disa ngontrol takut beda seidolimi takut beda kelaparan takut beda bentuan takut beda sakit yang kui seteja nolong abento yang kui ngabula dek Gusti Allah wa sholli ala Muhammad mangkana ngabula dek ka Allah nikah termasuk as-salat termasuk zakat harta na benih harta ini ada namanya sekoni ongke sampai ka zakat sampai ka sedekah na infak kali kan mau salli ala Muhammad sampai sunat dah puasa boleh haji boleh apa mun makin ya sallallahu alaihi wasallam tapi bida yang kui sombong Nabi Sulaiman benapi-napi cung to estuan dak ka Allah cung ka oreng cung to estuan cung gep nganggepen cung gus bagusan cung curu-cucuran cung gus bagusan Bita ben Fir'aun bersakanjaan cung ge-gean cung ku teguan cung mana nikah nikah pentingnya oning ka agama nikah tentretan pentingnya oning ka agama makanya ibri contoh ya Sulaiman ya Fir'aun nabi-nabi nikah sakelompok ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nufarriqu baina hadim mir rusuli satu kesatuan cuma Kanjeng Nabi nikah cuma Kanjeng Nabi ben nabi-nabi selain nikah bidana nikah Kanjeng Nabi kasampurnaanna sateja para nabi cuma sateja nabi nikah satu kesatuan ben Kanjeng Nabi Muhammad cuma Kanjeng Nabi kasampurnaanna wa salli ala Muhammad kemoga manfaat dadi napa antena mun terus sakti mun berak terus teguh terus sakti terus manti mun tak jelas kaparwana benih kang kuy aja ke agama benih kang kuy aja ke umat benih kang kuy aja ke ketenangan nah terselamat. Saya juga orang nyari ilmu ngaji, orang alim, pinter alim, iblis nikah alim, iblis nikah pinter, iblis nikah muntak pinter, tak kira bisa kudereng pinter, setan nikah pinter, iblis kini sekelompok pon, iblis setan sekelompok nak kini pon, tak mampu nikah, setan nikah. Rapat ben setong rapat minta bantuan setong rapat tak mampu minta boleh rempuk aku dek lebih banyak ben menosah kan
iblis nikah ilmuna ketika sombongan abena. Arasa lebih bagus dari Adam. Engkau lebih tua, engkau lebih tuaan, engkau lebih ngada dari Adam. Ini kalau lebih tua, lebih bagus, lebih sepadan. Karena Nabi Adam turun ke dunia langsung Rabbana zalamna anfusana. Ini kata wudhu nih kan. Abdina turun ke dunia nih kan contoh dek kanak potona. Abdina zalim ka abad tibi kan aja. Jadi merasa abad nanya zalim ka abad tibi, sobung merasa bagus, sobung merasa mulja dari lain-lain, tapi abdina zalim ka abad tibi. Ngakoh sallallahu ala Muhammad. Tidak tahu orang nikah abak nikah lemah, tidak tahu abak nikah cek lemah, tidak tahu cek abak nikah terbatas, tidak tahu cek abak nikah lemah. Saterpenterana abak pakun sakoni, sasakte saktiana abak pakun sakoni. Pasakte orang tak kira bisa ke bumi tong ngaki, tak kira bisa bulan tong ngaki bintang maka. Letih terbatas, kapentrana terbatas, serba terbatas. Pas tahu cek abek nikah terbatas, teka pun kuatangan apa pun terbatas, saya tak terbatas cuman Allah. Tambo tahu pas dek rahmat Allah nikah. Tambo tahu dek luasa rahmat Allah. Tambo tahu kekuasaan Allah. Tambo tahu kebesaran Allah. Tambo tahu juga ampunan Allah. Itu kak salah abad sih karena Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tahu cek lemah mereka wa illam taufir lana wa tarhamna pas tahu kapal luasah pangapuran Allah dan rahmat Allah lanakunanna min khosirin takun tawadhu wakun. Monta sepora ben ajunan, monta rahmate ben ajunan, pas teh apina dadi orang serogi. Antena apa? Ngarep pangaporana ben rahmatah kasih sayangna Allah. Monta sayang ben ajunan, monta kane sere ben ajunan, monta sepora, monta sayang pat aptina pas teh dadi orang rogi. Ini kenyamanan ngarep ke pangapora, ngarep kasih sayangna Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuti nabi-nabi ini kan ini contohnya Pak Nagola Tretan, Pak Nagola Tretan. Turun ke bumi ini Rabbana zalamna anfusana. Turun ke bumi nikah tawadhu nikah. Aboli ke pangeran tuh tambu tahu, turun ke dunia tambu tahu kaluasa pengapuran Allah. Turun ke dunia tambu tahu kaluasa rahmat Allah. Bentam betau kakorangan abe. Oh salli ala Muhammad. Tuti pas masakkan ke pangeran terus kan. Muntak masakkan ke pangeran, cuk banyak kekurangan abe nih kan. Tak sambor ada pak ke akhirat kan. Kentunya kun tak sampai ke akhirat kun kan. Mangkana aku tuh seken ke pangeran itunya nih kan. Seken aku. Allahumma salli ala Muhammad. Beli ke pangeran. Ke manfaat. Iblis nikah pentera, tambu pentera, setan nikah penter, muntak penter lah ya, pentera yang kui nipu, pentera yang kui congoco, pentera yang kui sombong, pentera yang kui ocup, yang kui congoco, yang kui nipu. Saya baca hadis, saya baca ayat misalnya karena tak tahu ada udang di balik nipu orang, congoco orang. Allah tahu ke atena orang, Allah tahu ke esena dedena orang. Manter kulatan tretan badai hidayah taufik ke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Yang kui merendahkan orang lain. Yang kui makeker orang lain. Benih yang kui saling melengkapi. Benih yang kui saling menghormati. Benih yang kui saling nyampornaki. Tapi yang kui makeker orang. Yang kui menghina orang. Apa benar? Tengkung kok ya ego. Yang kui mabuk malaikat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya aulia sobu aulia ini kan tidak takut. Salah sakuni tu dia sapora ku Guste. Allah. Tak berdecar sakone tu dia sapora ka Guste. Allah. Semaksum para nabi aulia tak berdecar tu dia beli ka Allah. Salah tu dia beli ka Allah. Saya maksum para nabi pun. Wa salli ala Muhammad. Muka-muka apa saya sampai yakin akan manfaat. Karena aulia tak ada rencana aku cuba. Kang kuila kau cuba tak ada. Niatnya cuba tak ada. Muntah berdecar asapo. Ora. Oh salli ala Muhammad. Nabi Sulaiman kuasa. Soki kuasa. Fir'aun soki kuasa. Tetimun harta rengkaper beri. Rengkaper saya soki beda. Sesakte beda. Reng Islam sesakte beda. Rengkaper beda. Saya di jabatan tinggi rengkaper reng Islam beri gimana? Harta beri sakte. Rengkaper si genteng ratin beda. Reng Islam ratin genteng beda. Tapi begini ben pangeran. Cuman mun iman ben hidayah nika namung dek ka orang seka cintai ben Allah. Mun harta kapi beuki kareng munafik beuki kafir. Tapi mun hidayah mun iman tak beuki kecuali dek ka orang seka leburi kecuali dek ka orang seka cintai ben Allah. Iman, hidayah, tak beki kecuali kau orang se, mun harta ibu kireng kape beri kape neka, tapi mun odik bener ben swarga, tak beki kan kecuali kau orang se kali buri ben, Allah, odik bener ben swarga dekian, orang se kali buri ben Allah, iman ben hidayah. Mangkana saben areh kula tentretan anyu onda ka Allah, ihdinas siratal Ihdina bimbing abdina. Ihdina tonton abdina. Ihdina paring hidayah abdina. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini paring hidayah abdina. Bimbing abdina, tonton abdina, takku abdina. Wa salli ala Muhammad. Sopo pada konot Allahumma hdina fi man hadait. Hidayah boleh saya minta nikah. Karena hidayah nikah, hidayah iman, hidayah ma'rifah, hidayah iman, hidayah nikah tak ibu kecuali orang yang saya cintai ben Allah. Makanya orang seiman nikah, orang mukminin nikah, orang seiman nikah, orang seiman, sekuat iman nah, esa dia swarga seistimewa ben Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk tanda-tanda iman na orang nikah sampurna, menengah ke atas mon, bagus ahlaka, bagus sepatah. Tanda iman na bagus nih. Mun orang nikah bagus akhlaka, bagus sifata, berarti iman na kini kampon menengah ke atas nih kamu. Oh, salli ala Muhammad. Mangkana akmadul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Sampurnana orang mukmin imanna se paling bagus akhlaka. Mangkana orang yang di akhlak
swargana selampun masuk selai sabe swarga ban Allah swargana benikun ibaba swargana benikun tengah masuk ke swarga deretan paling atas masuk ke deretan paling atas Allahumma sholli ala ibu paling mabum pun dak besar kok nah boleh si menengah nah boleh si paling atas sallallahu ala Muhammad terselamatlah kula tretan kula tretan mantera tambah iman nika karena paling takut abek nih kenapa mate tak ngibe iman paling takut napa takut iman cabut takut makanya berdoa Allahumma habib berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ihsan agama apa? Iman Islam, ihsan. Paku kuaki abdi. Ya muqallibal wahai yang membolak-balikkan ate. Tsabbit qulubana. Paku kuaki hati kami. Tsabbit qalbi, paku kuaki hati abdina. Ala dinik ya tasaka manajuna. Ihsan apa agama? Iman Islam ihsan. Tetap pagi, pakok waki. Makanya orang tidak kadang nikah berde seibaca sabun samarena sabuluna salam fil alamina innaka hamidum majid. Pas dua nikah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berde seibaca sujud Subhan rabbiyal a'la wa hamdihi. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Paku kuaki. Ati-atina. Mun di atas agama ajunan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun tak koko ampun. Kak bunggaan kuwi mun tak koko japo angin lempang. Bisa kasa koni boleh angin raja kan. Mate ini kan punya bodoh setan, bodoh nafsu, kotu koko. Allahumma shalli ala Muhammad. Berdoa boleh Allahumma ya inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Iman saya bisa teti setir ati-atina, saya nguasai ati-atina. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga manfaat. Napa boleh tanda dari iman? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kenika orang seiman no. Wah, kenika istimewa kenika. Orang semenengah ke atas kenika. Orang-orang seiman nikah santak cinta nada ke Allah. Banget cinta nada ke Allah. Luar biasa cinta nada Gusti Allah. Mangkana sakulin nengah Allah. Ngakana karena Allah. Cintawan. Ajelena karena Allah, nolong orang karena Allah, nengeneng abareng ban ajalan tujuanna ndik tujuan Allah ridana Allah terus pada Allah makana karena Allah nginum karena Allah kalambia karena Allah tedunga nah ini kuat tedunga karena Allah deki anda sopo istirahat lo Allah terus nyambung terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapangajian karena Allah, benih nabeng si alipen-lipen, benih nabeng si asongot-songot, karena cinta Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebur kapucian na Allah pun. Walaupun lebur kayak lain-lain, nah tapi Allah isabuk ya pas ketibi bakun. Makanya nolong orang karena Allah, nih karena Allah. Bani nafsu saya ada Allah saya sabuk ada terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Abus kelangi padeng kasih matengki, padeng kasih mawada, ngabus ka orang, saya padeng kasih nyipta, padeng kasih maudi. Allah cinta wan asyaddu hubban lillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Geruawan melak nangale medem. Wah. Samelak medem masa tengkak kulina. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allah Allah. Bida ben orang semurnya lamur. Lak medem masa teka kulina cuma budika. Nah, ini coba. Pada cintana pada cuma senika. Se ajeun kakak sak, senika ajeun ka Gusti Allah. Salahnya bu pangelebur salah kan. Cerok toro aki. Wong salli ala Muhammad. Kemudian apa sih? Kulatan tretan, mantir tak arul toro ahawa nafso, mantir tak sampai atoro setan, tak atoro iblis, mantir atoro tuntunan na Allah, tuntunan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa ilam hatin bi'adadi kulli ma'lumillah sallallahu ala Muhammad. Moga tambah iman, tambah cinta Allah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin wa fi kulli hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaka hatta taradda alhamdulillah
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman tanhallu bihi al-mafrus wa mahabbib ilaina al-iman wa zain fi imanan yubashiru qulubana makbulan maradiyan wa maqawi imanana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa marham ummata Muhammad. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.